Vaš omiljeni stih? Ustajte prezreni na svijetu, vi sužnji koje mori glad. Pa omiljeni stih mi je Bandiera Rossa La Triumfera. Kog pisca najviše cenite? Vladimira Arsenijevića. To je promenjiva kategorija, pošto radim kao urednik, pa mnogo čitam, ali trenutno svakako Vedrano Rudan. Uporedite književne scene u Srbiji i Hrvatskoj danas. Koje scene? Pa zapravo se obe intenzivno pitaju da li uopšte postoje, s tim što ta zapitanost u Srbiji traje duže i nekako im utisak dublja nego u Hrvatskoj. Kako su ratovi 90-ih uticali na književnost na području bivše Jugoslavije? Postale bolja. Razorili su je. A kako su uticali na vaše stvaralaštvo? Da nije bilo rata, ne bi bilo mene. A podsticajno. Postoji li danas književna jugosfera? Što je to jugo? Ne postoji, ali je u nastajanju. Koliko su savremeni hrvatski pisci zastupljeni u Srbiji? Nemam pojma, ja jesam što je najbitnije. Pa poprilično, budući da 2-3 imena zaista predstavljaju već književni mainstream u Srbiji. A savremeni srpski pisci u Hrvatskoj? Arsenijević je, za ostale nisam čula. Nedovoljno. Šta spaja, a šta razdvaja Srbiju i Hrvatsku danas? Spaja nas bijeda, a razdvajaju nas političari razbojnici. Pa otprilike sve one iste stvari koje su spajali i razdvajali Srbiju i Hrvatsku zapravo oduvek. S jedne strane imamo čitav taj niz bliskosti koje povezuju ta dva naroda, a s druge strane jedno duboko nepoverenje i nekakav jal koji jednostavno ne prestaju. Uporedite političke scene u Srbiji i Hrvatskoj. Potpuno su iste. Pa imam utisak da su obe jednako besmislene, doduše svaka na svoj način, s tim što je ova srpska nešto živopisnija, recimo. Opišite jednim pridevom predsjednika Srbije Borisa Tadića. Preljep. Prozračan. Opišite jednim pridevom predsjednika Hrvatske Ivu Josipovića. Tih. Pristojan. Po čemu ćete pamtiti Josipa Broza Tita? Po drugarici Jovanki. Po epoletama. Šta vama znači Jugoslavija? Ništa. Nekako oslobođenje od užasa nacionalnih i etničkih identiteta koje se, nažalost, nije ostvarilo. Koliko je za vaše stvaralaštvo bitan društveni angažman? Jako. Veoma je bitan. A koliko je za vaše stvaralaštvo bitna provokacija? Presudna. Provokacija je poželjna, ali nije neophodna, recimo. Koliko puta dnevno opsujete? Uvijek kad nagazim na rep moga mačka koji se zove Petar Krešimir IV po jednom hrvatskom kralju. Pa to bi zaista vredilo izbrojati, ko zna, ali bojim se mnogo, da. Postoji li razlika između ženskog i muškog pisma? Što je to muško pismo? A za to pitanje imam jedan treš odgovor, ali u koji verujem, dakle, pismo je srednjeg roda, da. Da li su žene i muškarci ravnopravni na književnoj sceni? Jesu, samo što su muškarci malo ravnopravniji. Pa ako čovjek posmotri, recimo, vrhove top lista, ne samo u regionu, nego praktično u čitavom svetu, lako je utvrditi da statistički žene vladaju zapravo književnošću i prodaju najvećim broj knjiga. Sad, nekakve zaključke valjda bi trebalo svako da sprovede. Koju biste knjigu vi uvrstili u školsku lektiru? Da Bog da te majka rodila, koju možete kupiti u svakoj knjižari u Beogradu. Ulogu moje porodice u svetskoj revoluciji, Bora Ćosić. Šta cenite kod drugog sagovornika dvougla? Ljepotu, pamet, šarm, pismenost. Kod Vedrane Rudan jako cenim njenu britku inteligenciju, smisao za humor i najviše od svega njeno prijateljstvo. Šta mu zamerate? Djevojku. Pa ja Vedrani zaista nikad ništa ne zameram. Šta biste mu poručili? Reci mi, Vladimire, kad ću pisati dobro kao ti? Na to pitanje nema odgovora. Tu sam ostao nedorečen, ne znam. Eto.